waturangere bitwaga cha sobonene wao na sabire Nyasaye itobono omoiko kobera asi nyumba ya Nyasaye. Yes. Na kwaga ati nyumba ya Nyasaye. Na inde. Yes. Lakini gavana Tevetenga baada ya hii togaendero mwaka Bishop aenda chikomona ina batebya kana calculate na 0.15% of the total money that is required here, 20 million. Just check it out, calculate. He was 30,000. We want to get the cheer tani, 33,000. Bishop Nyasani wo. Alafu Yes. aya mijore mijore yande ale kuganira bali baito ainde bono Yes. bade banginjira ne to kubangete Alafu Bishop Ngijana Mongi. aya aiga Jehova ya Nyasaye Babu. kai iso Babu. tolikoma gravana Alafu mugwaja agete mjuri Ngo. serikali Papa. na serikali karibu sana kumbe hata nyinyi mnapenda kanisa Kabisa. this is very good na Yes. asante sana ina amani mmeleta kurabu Yes. tulikuwa na mambo getogo lakini kazi yenu Nzuri. weka hivi oyo na yenu Ogwani kabisa. afande piga saruti nipigie saruti mara moja Hivi mama tafaa ile kofia hawezi piga saruti kama chapa. Asante sana. Kai ndio Timwe ngoguka. nganyose hadi mamanyi. Yes. Kai yama no seru. Yes. Yes. Narore para mjoro sereti abantu. Erami. Wote marosi. Yenyewe bakamara. Hapo sawa. Very good. Alafu Yama na visa ukarere. Yes. Ukarere. Iko sawa. Asante sana. Yeah, right. 130,000. Genda naki tunomo gusi tugwaterane kabisa omwana ikotenanire okolike keroge kebusia tumusabiri kisemino bungai eintwe tumugwatsi kabisa mambi na mambiende motebete ko mugusita kuga motebete ko mugusita kuga muri tayari kugamba abagusi muri tayari bona nyu mugusi muri tayari ngiterete tobe kama ngano ya sama sabo kabisa na ndi konga kishuno kiro muntu gwatire ku onda bazo kungai kuburai ngobogocha wetera so kwake kura ne ekura nere kogera abantu beke serikali asubura onye botato mwe musiyumuya beka asubura wetera sekura onye botato mochumbe omuya mubeke wetera so kwate kura na wili yes Kago kina tenjenzo asiki ubekia na wili. Alright, sasa nataka tuhesabu pesa ya nawili. Shilingi 10,000 nasema nawili. Shilingi 10,000 nawili. Sijawasikia. Shilingi 10,000 nawili. 100,000 kutoka nawili. Makofi. Haya twende. Nawili. Makofi. Ya uniform ga yie. Ina roba tuleka.
kanisa. Sijawaona bado. Wango sijawaona. Ibariki Baba. Bariki Baba. Bariki Seigneur, Seigneur mon Dieu, Seigneur, Seigneur, Seigneur mon Dieu, Seigneur, Seigneur, Seigneur mon Dieu. Ni wangapi wanasema Mungu awabariki mahali wanafanya kazi, wabarikiwe kabisa. May God bless you so much na wingi na mrudi tena. Yes. Turarwere na wire. Na ndio kwa leo Koma nene ase kanisa ya Calvary iyere kineni nigo ya chage tweno yo minto olina pizza kuruga iga kineni kubwekera rweta alika sobo nigalengo mwesdie ba akini ekaraika akaja kabone kanisa ya PG ko Calvary ekero lingana lya rwe gwaso muchioyo nigo lya rwe ngano nyene kerema ngirabage ko gerekera gere nabagambi Igomo wachaya nkuyo ngabo ikaringana lirusiwe kurwa aselitanyarikane asatanyarikane ingana liago kiabantabuya eliara uno morai no morandia kwesemeye ekero abantu bagenderaiga egurwe ya moya rwa musomo chio Nairobi nigo baikirabuya mata mukwana buyega nga abari mu mwenya ko ire chongerio moga na ko ire chongeria sabana mutaona cha mtema kuni yengu bayo manyere tinge omubosi egesa aseri tukole nabiri kinsemo cha burabu kwa sequence ya burabu abase sabrokeseni yakineni kinsemo cha yakineni gatunoboro omogoko nobiri ya toni babyegwe kana kurwa sayo abwase abakenya basemeretie omugambi ara rukinsemo echo hekero oyo mobo oyo lenge kinsemo ya diaspora amanege kundi akanene mono ekikare korawa amana barayimbari bari ase kinse kesiko terena sekero kia oba senator Kenya Mira County homo ibiro chetange nchibagoro amanene mono na inde batwara oba semerio korone baito kamoro impala chwere eya mwere tenga aminyo kebwango kere kera mbadikare kumunenge ase kinse mecho ni baba rokoro abwa sabanya nyimbo batigara ali asero lime bamongo ine barutaki mbunda kende gyondo kyangoria ngamasabo apasta nyajo kanigare ngamakongo ne chipisa buchare ndararo egendo kyarone kana omogoko oro manene mano kende gyoko ndo kyangeria ya chichanga abari mu barabo ngo banyoresa sinakebeni kobwate kana yo mukubwa aboko ba asedi kwata ya Nairobi oyote banga onyo abari mu bago cyangwa kare cyongerio yo kurigereria mu manyetene ke businto rwata sembeo wikaire rwege tuwa kurenda asa yonsi omogoko manene mano nibo basa Apori, unagenda woi, korokongoruri ya petite. Kedi unanyore mekanda kubitana au kasika nisele kanwali. Munga mongeri unanyore kanise yerambe ine nukakane meli. Kanise ini ubabiri bakuchange tunde tangani tunde yakabiri tunde yagadatu bai kiri milioni angemerongi biri juga ini ubakire milioni merongi benaisaro ani ubachi gete abasike kuruaro wango Nairobi ugusi kita na Chelsea ini ale ku jana ku wa terna banyale ku Los nyumba y'umunguru ya antu bomunguru banyale utasiba mugira ni onanyoreti oya Nairobi ko yesoga tianga chikomeka meka abu kuligerelia yumanya tabuna keni era ni garu chimbonguru Onege sanu kiari ngena kakura wano moiveni amana bau. Mugeri onanyora muga kapasta piso marabuli. Ona pasto ne bali kuata na sorongo bua. Baba kuari gania anta baski ku au. Oni kuaya na yalingi apa saitensi. Oni makuna robi yotin ensemelia. Kaburu kurukure woti ninga mondo tachana de uchi secha Mungu
Nama sekonyolese senya kimini. Kogera bantu bane beo, koi bapere chimbuga popi. Uga kuida bantu, bapa dengan nembere mukumbe kochi. Iga kulida basai banyale muita sentiri de perunggi. Embere monero ro banyale kuchika na kuya. Ini banyale kunyole nembere mu banyale kupike. Tumonua. Oh, kuna mucha sempeo banairupi ni ko bas birenga ngai ketena gende. Ini kabukia yani ko kimuganyeti. Ini berani nate bangaya, ini keramba uti no kiri. Kabu kinya le kuege, kiege, rumungi na geti. Kuna mcha sembe onto kanyete kabu ekio. Usene ngo kirime, usene mbori, usene ochuli. Sura. Keramba uti kiarura subutu kibwaye kialigere iro tinya sai ya chi. Agora ya gere.